Okurigirra harfene Hans wa Kibanahi chairman w'entebe yo kubanza wa Kizungu yahamye kwitwa ko musigazi ogu kandi yajumirira abantu bona abarukutwara amateko mu ngaro. Ngambira abantu bakuliriza amakuru gano mutayongera mukakora ibintu ngebi omuntu wakora ibintu ngebi mubiyore musobe eti kandi ekyo nikikora abana abatakwenda kuhura aba bakunywa njayi abo goma nturwana nabo buri kiro. Abaturani bagira ngo ebyaro nka Kizungu, Mumbuzi, Nyakasanga hamwe n'ebindi byona ebirukushangwa muri Nyamwamba division obwa hati nebera rikereza omubyo kwerinda. No kutandikira Mumbuzi okudda Nyakasanga cyo kizibu kirala buli sawa yona ekiro twenza kuita kutandikira sawa 4 okudda waguru abantu bakabukabi abakazi bava mu butale kuba kugaba bibera bizibu bantu bafa. Mbadde nsaba government etuyambe kubanga tuli ku bunkenke tusulanga tutwebase ababinga batwetololako olidi bwe zibera naku nkulu ngezo kugamba favala tusula twebase baberanga bakola ki nga bacekinga gate zaffe kugamba okwagala kukola ki okuyingirawo. Ekizibu kitwina hano kine ekizibu kyabasuma tulala bunkenke okutega kaya kantu munju nosanga bakayibire nosanga batwire nyigi. Polisi ya Rwenzori East yatwara omumbere gw'omugenzi ahirwaro kongera kuceberwa konkati yabasa kuba negamba ahanshongeji gasha kwa Gerbert Muhanguzi.